Iya ko dia tiyak pitang sa pulo sa karena alay de. Tepat itu. Iya nasaba iya ya sange amal rahasia dedihis sama kada siaga. Iya naro amal rahasia mancai buat dingi pakai bertawassul. Iya. Tapi kang hidup manito, hidup menikah kami tolah. Yang penting masih dakai. Nah, untuk almarhum kama kadaki mate. Iya sange mate masarangi nyawa si bawa ruwe si bawa tak kalele. Tapi iya ruwe kak dena mate. Tapi iya ro tawe ka tak bage. Watak kale tubuh kasara nyawa rahasia. Kumakada rahasia berarti Nur Muhammad. Ruwe tak bagi telu. Ruh idafi ruhul kadim dengan ruhul haya. Iya nak watak kalehe. Jadi iya nak watak kalewe terbatas hancur watak kale. Kecuali angka buku watak kale dena buruk. Dena tu sulbiaya. Tulang ekor. Dena buruk itu. Itu simpul. Kemudian yang kedua, iya ro alewe nasaba arwe angkat ko tu ilalan nagama ya kita catatan amal. Onro catatan na decenge si bajai. Sinin na ijama yang kemana koro? Pada CCTV na kapa masigi. Nah itamanam. Tapi iya kita ini penting disampaikan. Iya kita angka tahu si 10 mita siya kesana 10 mita tuo tapi tercatat yung kilala na kita si 10 tahun. Angka. Jadi angka tu tahu pa 60 na taong umuro na bilangan tapi okos sa limonri layitay umuro na talus 10 tahun. Tercatat. Maka jadi kan? Jadi. Iya to na kita namo mate tahu de to na tatutu. Makanya inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Tak bukal letu kama pilih nona papanya. Yaitu ampai tahu matewe maka kami tutup usia. Umuruk na minta tutup tanya kita catatan amalnya. Magi na tak buka, na tajang ni seluruh amal jari yang pernah dia lakukan. Oke itu tama, dicatat mana gitu. Masuk bangun ko masigi, nurite masigi masampaja tama. Angka agak-agak nak bere na manfaatkan gitu. Ika makom itu, tulian itu tama materu. Pak bisa ngapure na pak guru namal kata lolo nga materu itu. Iya na nasabari na ikiri nga pate atau matewe, ikiri nga kulawang atau matewe, ikiri nga baca Quran, ibaca ng surah Yasin, yasidakang, iya manan na kumanang iromatu tacata. Jadi iya tu tahu ko mate umuruk na tanya kita na itutu. Yan na nami kataw sa lapahan nasa yan na mate tayo urusan selesai. Na pura mo lemak dia nagaga. Yan na tumega makunrupahan. Ede na nadoang ide na nasa selesai. Jadi ini penting. Kaya agay pigaw kang ini. Ini mani, neki masumbagang ijay. Maka ko cara, niya kamawan. Maka dia apa anak